Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Mga urip Allah subhanahu wa ta'ala berdin sa miya kalalla asimba sik wallah agu pekkebebayan Allah ta'ala asimba nagian ko tuwa kabalayo muslim alalayunian di titadin tadiman swallah makna lalayon nagian ko tuwa dinian di kapakang gelebek sa tadin tadim si ko Allah subhanahu wa ta'ala yang ko tuwa tiktanu di kapakan dakla sa yang ko tuwa zikrullah si ko di kapagintaw manusia baniambu kasulot sanditaran na keluinian sa ingaran wallah bani yang buka peliu sawalai nak keluin yang suingaran wallah bani yang buka sunca masjid nak keluin yang suingaran wallah subhanahu wa ta'ala babu susah padi nak keluin yang nagi ngota ingaran wallah subhanahu wa ta'ala babukan udi nanganisan amang aga lebekian nak keluin yang nagi ngota ingaran wallah aya penuh uba pepekaseng gaisa oras membelu ini na para busa tadin tademian si ku Allah lagi dagi yang kutua ka peguntut dikira kia para sembayang sa subuh jadi na orian ka para sembayang sa subuh sama untuk sekalian sa ayah buah untuk dia sa masjid antara sawalai lagi yang kutua dinia di kata tadin tademi si ku Allah dinia di kapamatia si ku mga azkar si ku kapipita udina igira kegebi na dinia mamdi pamat yang menagiang kutua mga adkar mga zikr sikwallah o kagegebinian mangurip wallahu subhanahu wa ta'ala ilaman mangurip Allah berdin sa biantog wallahu subhanahu wa ta'ala nagiang kutua mga tawa diran dipakan dakalan nagiang kutua tadin tadmiran sikwallah tigwallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran at tigina innal muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Yang mana yang mengurip Allah nanti Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran mata-mata na tigena sa mga muslim mga datu nagu mga bai nagu sa mga mu'min mga datu nagu mga bai mangurip Allah wal qanitin wal qanitat nagugian ko tuwa mga tawa kipaparatian si ku Allah udi nabaraw nutun si ku Allah subhanahu wa ta'ala mga datu nagu mga bai mangurip Allah was sadiqin was sadiqat nagugian ko tuwa mga tawa mga patiis mga mama nagu mga babay mangurip Allah was sabirin was sabirat nagugian ko tuwa mga tawa mga sasabar mga datu nagu mga bai wal khashi'in wal khashi'at nagugian ko to mga tawa kikaalakan si ku Allah mga datu nagu mga bai mangurip Allah wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat nagugian ko to mga tawa mga barasadika mga datu nagu mga bai mangurip Allah nagugian ko tuwa was-saimin was-saimat mga bara puasa mga datu nagu mga bai mangurip Allah nagugian ko tuwa mga tawa sisiya paniran so mga anggaw tayran sisiya paniran na ginawairan o basiran di makasina maana awat niran na ginawairan ko kapakasina mga datu nagu mga bai mangurip Allah nagugian ko tuwa mga tao diran di tadin-tadiman wallah sama dakal kimuta kay Allah subhanahu wa ta'ala wadh-dhakirin Allah katsiran wadh-dhakirat
Naguyang kutuwa mga tao adiran di titadin tadiman sa Allah subhanahu wa ta'ala sama dakal mga datu nagu mga bay ay mana nalalayo nagyang kutuwa adiran di katitadin tadimisi ku Allah nantunay tigu Allah sa kabantu kiran Allah subhanahu wa ta'ala ini promise kiran Allah subhanahu wa ta'ala agyang kaiya katiruyan a'addallahu lakum maghfiratan wa ajran 'azima ini tilaga dikiran wallah ini periparalukiran wallahu subhanahu wa ta'ala agyang kutu arila nagugyang kutu mala abalas mangorip Allah subhanahu wa ta'ala gyang kana na aya na padid sa sebut nun nagyang kutu kala abalas ay titilagad wallahu ta'ala si kung mga tawa lalayo nagyang kutu adiran di katitadin tadimisi ku Allah padid na sebut nun nagyang kutu kap kubay kiran wallah ya bantu wakiran wallahu subhanahu wa ta'ala sagyang kutuwa mga tawa lalayo na gyang kutuwa diran di katitadin tadmisi ku Allah udi na madaka lagi ang kutuwa diran di katitadin tadmisi ku Allahu subhanahu wa ta'ala simsa hadith mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na adna sakata wa mama mangurip Allah amya kauma ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiru yang ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina ya Rasulullah inna syara'i al-islami qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi hetigina Rasulullah hetigin sugu Allah mata na mga ndauan agama Islam mga sugu enian na tantua miya kadakala tigin sirakan na ndawa kung atigin uri na panutun dia kung atigin sa syai apa deku ndauan agama Islam pengapetanakan urina kepetanakan urina itui kepetanakan natigin maintain lalayon na kanon dia kana tigin bukaan mangorip Allah nantunon mangorip Allah subhanahu wa ta'ala tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigena la yazalu lisanuka rataban min dzikrillah diga tigian beratuan na lalayo na tigian sudila ka lalayo na tigian na mababasa sa may pantagbu sa dinya di katita din tadmisi ku Allah mangorip Allah subhanahu wa ta'ala sim sa hadith na miyatiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigian na ahabbul a'mali ila Allah aya permiru mga amal si ku Allah urina aya permiru amal apag kebebayan wallah subhanahu wa ta'ala na tigian na anta muta walisanuka ratabun min dzikrillah suatigian suka patay ka suatigian sudila ka na mababas at tigian sa tadin-tadmatigian si ku Allah subhanahu wa ta'ala ay mana na yung utatigian na kapantag ka akamatay kapantag ka akapatay asaka na sudila ka na dinya di tadin-tadman so Allah subhanahu wa ta'ala ilaman mangorip Allah ginaban na di katita din tadimisi ku Allah na pwede din sa miyakalala sa karina sa kapag pag-ikhlas o manusia o kapag agamanian uli na kababaloy niya na Muslim mangorip Allah subhanahu wa ta'ala makalidas kanyan si ku sifat mga munafik mangorip Allah subhanahu wa ta'ala laman pag-is Allah subhanahu wa ta'ala na ini perupaan yan so mga munafik sa padidin sa rupaan ng mga munafik na sirangkun na may ito adiran di katita din tadimisi ku Allah maanak na ba madda kalagyan ko to adiran di katita din tadimisi ku Allah subhanahu wa ta'ala tiku Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran wala yadhkuruna Allah illa qalila so tigin sa mga munafik na adiran katita din tadiman sa Allah subhanahu wa ta'ala sa inun tabu sa may ito mana amay itu agian kutu adiran di katita din tadmi si ku Allah subhanahu wa ta'ala miyaluy Ibn Qayyim rahimahullah at tigina kasratu dzikrillah azza wa jal amanum minan nifaq so at tigian so di kapakandak lako tadin tanim si ku Allah subhanahu wa ta'ala na karin at tigian urina kapakalidas si ku kamu munafiqi mangurip Allah subhanahu wa ta'ala fa innal munafiqin
qalilul dzikri lillah. Kagi tigina sa mga munafik na may itu adiran di katita din tanmisi ku Allah. Maana asipatiran lagi ang kutua kenapa mada lagi ang kutua adiran di katita din tanmisi ku Allah. Kenapa lalay lagi ang kutua kata tadbiran sa ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ini sumbaton ni Ibn Qayyim at tigina Peter Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran dinya dipropaan sa mga munafik at tigina wala yadhkuruna Allah illa qalila. Sa mga munafik nadiran petita din tadman sa Allah subhanahu wa ta'ala sa inun tabu sama itu mana kenapa lalay nagyang kutua diran di katitan tanmisi ku Allah ka bedin salak agyang kutua diran di katitan tanmisi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Itu katir wa tanur mangurip Allah agyang kutua kabalayu muslim alalayu nagyang kutua dinya di katitan tanmisi ku Allah subhanahu wa ta'ala na pednutu samia kalalla akarina sa kababali niya na mag-ikhlas hiku kapag agamanian uri na kapag ikhlas yan si ku Allah subhanahu wa ta'ala naguma kalididas ko sifat o mga munafik mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Ganyan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala kailangan na muslim ang mag-ikhlas mangurip Allah. Masisingan niya nagyang kutuwa kababayron wallah. Masisingan niya nagyang kutuwa kapakang galubagyan sa amal at ang tuwa pagkababayan wallah subhanahu wa ta'ala na kailangan na mabaloy niya na ginawa niyan aminti nagyang kutuwa din niya di katita din tanmisi ku Allah. Sa hapian to na adna masa mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Igirakuan na so sabed kung mga urip Allah na igirakuan na pagilang nira nagyang kuto rasiran. Sa dakipan tagian mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Igirakuan na bendi penayaw sa manusia muntod na numanayaw. Sa adna penayaw niyan malagi dupadat na pandagang na numanayaw sa customer na banyan pagilang agyang otorasyan sa galaba ka di pakanggero na guna upa makayuto na pusaran niya sa taditadum yan si Allah subhanahu wa ta'ala natantuwa mabiya mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu mangurip Allah iso kagaginag ka uri na di nga di ka panayaw uri na gyang kutuwa ka untod ka uri na gyang kutuwa oras hada absugan ka mangurip Allah na ubang ka na pagpakalipati agyang kutuwa di nga di katita din misi ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nagirap man na mga galubag ka na ubang ka pakalilipati agyang kutuwa kapagaluyang ka kung ingaran wallah. Baka bu kun namya kapag bismillah ka uri na baka bu penditar uri na baka bu sulja walay uri na paliw sa walay uri na sulja masjid uri na paliw sa masjid uri na sungga sa disil mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na kata tadiman ka iyang kutuwa soal kadnan ka Rabbul Alamin. Mana di nga di katita din man sa Allah subhanahu wa ta'ala mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Baka bu betrabil nami alingap man agyang kutuwa ingaran wallah subhanahu wa ta'ala di mabubulag ko puso kagyang kutuwa tarin makasih ku Allah subhanahu wa ta'ala. Aya panuba nga malalayo nagyang kutuwa di nga di kapakapag istighfar uli dan di nga di kapakapanasbih uli na di nga di kapaka dzikr uli na di nga di katerwa ko la ilaha illallah uli na gyang kutuwa kap takbir ka uli na gyang kutuwa di nga di katerwa ko alhamdulillah. Kung ani sana mga dzikr mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na tantuwa mapiya mangurip Allah. Paginatan no sa iku Allah kaya ko ang tanong sandawan na gyang kaya mabuba bandingan tanong mangurip Allah subhanahu wa ta'ala adi tanong di pamangbalan mga kakampat na video ipus tanong sa gyang kaya social media lagi dagyang kaya Facebook uli na lagi dagyang kutuwa YouTube mangurip Allah subhanahu wa ta'ala ka bakalo-kalo na di kamuntayan uli na di mapamakinig o mga pada pagaritan mangurip Allah subhanahu wa ta'ala na pagakuan nila sandawan panintasik wallah panintasik kung kusik wallah banyan tawi sa baraka agyang kaya mga ito amal tanwa mga pipiya mangurip Allah sama kang gaya guna mangurip Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.